Mwaramutse neza shuti bakunzi bacu aho muri mu bihe bigiye bitandukanye, biraterwa rero n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka reka mbone no kugenda nifuriza abanyarwanda gukomera muri ibi bihe bitoroshye, aho mu Rwanda isi muri rusange tuba twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane. Nangira amakuru yacu rero kandi reka mpite nihuta cyane nderekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kuba bigenda bizamba cyane cyane maginga yangaya ku kibuga cy'imirwano ikomeje guhuza umutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kuba zigenda zirwana mu bice bigiye bitandukanye n'ingabo za coalition ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo rero ni imirwano ikomeye cyane iramutse, aho muri iki gitondo operasiyo zigiye zitandukanye zagiye ziba mu bice bigiye bitandukanye, dore ko amaginga yangaye ubu muri Karehe ikomeje kuba igenda ibisibaniro ry'imirwano kuva ku munsi w'ejo kugeza na n'ubu ngubu. Ni mu gihe kandi ndaza kuba ngenda mva Karehe, iyi Karehe igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kikaba cyabashije kuba kigenda kigarurira uduce tugera kuri tubiri kitwambuye abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe ku munsi w'ejo mu gitondo nabwo aba barwanyi bari babyutse bagaba ibitero hano muri Karehe, ariko biza kuba bigenda byanga. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku mpamvu ikomeye cyane ndetse n'uburyo igisirikare cya Wazalendo na coalition ya FARDC baje kuba bagenda bakoresha kugira ngo bigarurire utu duce hano tugera kuri tubiri muri Karehe, dore ko umutwe wa M23 bamaze kuba bagenda bawuhinda bawerekeje. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ni mu gihe kandi hano ku kibuga cy'imirwano umutwe wa M23 uri gushinjwa yuko waje kuba ugenda ugaba ibitero bya drone ikoresheje indege ya TB2 yakozwe mu gihugu cya Turukiya. Iyi ndege rero ikaba yaje kuba igenda ikora ibi bitero cyane cyane hano muri nkengero z'umujyi wa Uvira muri za Karehe hose. Nyuma yaho rero iyi drone mu minsi yagiye ishira nabwo igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyagiye kivuga ko yakoreshejwe mu buryo bwo gutera ibisasu cyane cyane ahantu hatuwe ndetse no ku birindiro by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano mu misozi miremire y'Umurenge, aho bo bagendaga bavuga ko ari indege y'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Na n'ubu bakaba ariko bakomeza kuba bagenda batangaza ko yaje kuba igenda itera ibi bisasu. Yabiteye ku bihe birindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose uraza kuba ugenda ubimenya gatanu kuri gatanu. Ni mu gihe hano muri Uvira kandi ibintu bikomeje kuba bigenda biba bibi cyane. Nyuma yaho ku munsi w'ejo abarwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda batabwa muri yombi ari abarwanyi bagera kuri 3. Ngira ngo hakaba hari n'amakuru menshi cyane kubo tubana muri groupe. Hari zimwe mu ntwaro zikomeye cyane, ibisasu ndetse n'amabogisi y'amasasu yazaga kuba agenda yamburwa aba barwanyi b'inyeshyamba za M23, byerekana yuko ari defense ndetse n'ububiko bwabo bwa amura bwari bwagezwemo n'abarwanyi baba Wazalendo bari bayobowe n'uyu Generali w'Abazalendo Ngoma Nzito ndetse na Mechake, nkuko byakomeje kuba bigenda bijya hanze. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri utu duce twose aba basirikare ba M23 baje kuba bagenda bavamo maginga yangaya. Ni mu gihe kandi hano muri teritwari ya Rubero hakomeje kuba hagenda hiyongera cyane abarwanyi b'inyeshyamba za M23, bikaba bivuga ko ngo bakomeje kuba bagenda bahohotera abaturage banabakoresha imirimo, nyuma yuko hagiye hagaragara bimwe mu bice bitarimo kaburimbo bari kuba bahohotera mu buhe buryo. Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu. Ndaza guhita nerekeza hano kuri Willy Manzi akaba ari umwe mu bayobozi
bahangaha muri Kivu ya ruguru. Uyu ngira ngo afite titiri ikomeye cyane hano mu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ubu dosiye yiwe hano muri Canada ikaba yamaze kuba igenda ifata urundi rwego. Iyi dosiye afiteyo ni iyihe? Turaza kuba tugenda tubigarukaho 5 kuri 5 hano mu makuru yacu. Ni mu gihe kandi Loni yasabye umutwe wa M23 na Kinshasa kurwanya imirwano, bundi hagakurikizwa amabwiriza yagiye ajya hanze. Turaza kuba tugenda dugarukaho 5 kuri 5. Ni mu gihe kandi hano muri Masisi Satere haje kuba hongera muri iki gitondo hagaragara ahagana ku isaha y'isa 11:05 haje kuba hagenda humvikana cyane cyane guturika gukomeye cyane, ndetse n'amakamyo menshi cyane y'abarwanyi ibinyeshyamba za M23 bakomeje kuba bagenda biyongera muri aka gace. Ndaza kuba ngenda mbigarukaho. Ni mu gihe Vladimir Putin ndetse na mugenzi we Zelensky bahise batangaza yuko guhera ku itariki ya 11 nta bahagaritse imirwano, nta mirwano izigera iba hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu cya Russia, aho imirwano nyine izahagarara kuri iyi tariki. Niyo mpamvu turaza kuba tugenda tubigarukaho, kugira ngo na makuru menshi cyane tugufitiye. Turaza kuba duhita tugenda tugaruka kuri Burkina Faso n'u Rwanda byaje gushyiraho uburyo bwo kwinjira nta visa ku banyafurika, cyane cyane kubasura kuri ibi bihugu ku gihugu. Byose uraza ko bugenda ubimenya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zatangaje yuko mu mwaka ushize urubyiruko rugiye kuba rutazongera kuba rwagenda rwiyandikisha kujya mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biraterwa n'iki? Hazakoreshwa iki? Byose ntucikanwe, tubigufitiye hano ku meza yacu. Ni ikidanago kinini, ariko nyaboneka reka ngusabe, nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe buri kandi ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko aba ari amakuru menshi cyane. Nangira amakuru yacu rero, reka nyahere hano muri Uvira. Muri Uvira abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakaba bahuye n'urugamba rukomeye cyane kuva ku munsi w'ejo, mu rugamba rwiriwe ruhuza abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni bimwe mu bitero bikomeye cyane byazaga kuba bigenda biba ku munsi w'ejo, aho byasakiranyije abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaza kurangira aba barwanyi b'Abawazalendo bafatanyije n'ingabo z'Abarundi abacashuro bakaza kwirukana muri Uvira mu bice cyane cyane bya Mutabagwe, hano muri Uvira mu kibaya cya Rusi cya Plaine Ruzizi. Abasirikare 4 b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bafashwe mpiri banamburwa imbunda zabo. Aba hakaba harimo umusirikare umwe wari ufite imbunda ya machine gun, undi akaba yari afite rocha n'indi ya AK47. Muri ibi bitero byabaye, abarwanyi ba Wazalendo bari bayobowe na generali w'Abawazalendo Ngoma Nzito ndetse na Michake, bariyoboye ibi bikorwa kuva ku munsi wo kwa 5 w'icyumweru gishize. Mu mirwano yakomeje kuba igenda iba, ariko bikarangira batagize agace bafata. Ku munsi w'ejo rero baje kuba bagenda bafata aka gace, cyane cyane baza kuba bagenda baka aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 ibi bikoresho, cyane cyane bano bafashwe mpiri. Ariko nanone hano hakaba haje kuba bagenda bagaragaza ububiko bw'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bwaje kuba bugenda bufatwa cyane cyane muri aka gace. Ingabo z'umutwe wa M23 ubwo zagabwagaho ibi bitero bakaba baje kuba bagenda bata amasasu, harimo ibisasu byinshi cyane cyane bikoreshwa nk'amakopura, hakabamo amasasu aya ngaya
araswa amasheni yose ya za mashinigani yose bakaba baje kuba bagenda bayafatira muri aka gace. Ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo kandi zikaba zigaruriye utu duce hano muri Uvira, cyane cyane ka Mutabwegwa hano muri Uvira, nyuma yaho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiyemeje kugarura uduce twishingira ko ku munsi w'ejo nibwo twaje kuba tugenda tugaruka tubagezaho amakuru y'uko abarwanyi ba Wazalendo baje kuba bagenda biteranyiriza hamwe, baza kuba bagenda bemeza yuko bagiye kwigarura ndetse baniha inshingano zatumwe mu duce bagomba kuba bagenda bigarurira hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zagiye zifata, ngira ngo bakaba batangiye kuba bagenda babigeraho. Mvuye ahangaha kandi ku munsi w'ejo mu rugamba rukomeye cyane inyeshyamba za M23 mu gukomeza kuba zagenda zishaka kwigarura uduce twishi cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo ku tariki ya 9 inyeshyamba za M23 twiganeho zateye ibisasu mu bice birimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Mikenge zikoresheje drone za TB2 yakozwe na Turukiya yaturutse mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza kuba kigenda kibitangaza. Iyi ndege ngo yagerageje kwibasira ibirindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntibyagira icyo bigeraho mu buryo bw'uko inyeshyamba ngo zakomeje gutera imbere muri Karehe. Ibi bikaba bihita bihura mu minsi yashize nibwo haje kuba hagenda havugwa ibitero by'aba barwanyi cyane cyane mu misozi miremire y'Umurenge, aho aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 bazaga kuba bagerageza kuba bagenda bataka hano mu bice, biza kugenda bikuriraho yuko nyaboneka aba barwanyi baje kuba bagenda barasa n'ubundi, ariko indege iza kuba igenda irasirwa mu bice by'Umurenge. Ubu rero ngo bakaba bari kugerageza gukoresha iyi ndege nk'ibiri kuba bagenda bibera muri Karehe, mu gihe uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 utari wagira icyo ugenda utangaza kuri ibi bitero byaje kuba bigenda bivugwa kuri uyu mutwe, cyane cyane ahangaha muri ibi bice byose byaberagamo iyi mirwano kuva ku munsi. Mvuye ahangaha kandi reka mite nihuta cyane nerekeze hano muri teritwari ya Masisi. Abaturage benshi bakomeje kuba bagenda barushaho kuba bahura n'ikibazo gikomeye cyane n'ihohoterwa rikomeye cyane, nk'uko ingabo z'umutwe wa M23 ziri kuvugwaho ko ziri guhohotera abaturage cyane cyane ahangaha. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko haje kuba humvikana igiturika gikomeye cyane. Iki giturika akaba ari kimwe mu bisasu byari bitwawe n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 byaturikiye hano muri santere ya Masisi. Hano muri santere ya Masisi hakaba hanavugwa yuko ari amakamyo yuzuye abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bari baturutse mu gace ka Mushaki, aho bariho bagerageza kuba bagenda barushaho kuba bagenda bakaba bimwe mu bice byose byaha muri Masisi mu buryo bwo kuba bagenda bigarura utu duce twahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Masisi. Mvuye Masisi reka mpite nerekeza n'ubundi hano muri Rubero hano muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 kandi ikaba ngo ikomeje kuba igenda ihohotera abaturage mu duce twishi twahangaha muri teritwari ya Rubero cyane cyane muri Bunyatege ndetse na Ruhanga, kubera ko nta mihanda ihari ya kaburimbo. Hari abaturage bari ngo guhatirizwa kwikorera ibyo kurya, amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Iyi ni imirimo ngo y'agahato iri kuba igenda ikorerwa abaturage, dore ko abanze ngo gutwara ibi bisasu baza kuba bagenda
kwa igiboko paka batwaje uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa na societe civile ano muri teritwari ya Rubero. Si ubu gusa bije kuba bigenda bivugwa, dore ko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 bimwe mu bice urimo ugikunze kuba ugenda uvugwaho ibi byaha byo kuba ugenda wibasira abaturage cyane cyane b'urubyiruko. Mvuye ahangaha nkiri hano ariko reka mite nerekeza hano muri minisiteri y'ubutabera ya Canada, ikaba yataye mu bikorwa by'umuryango w'abanyekongo bakunda igihugu mu mahanga ku birebana na M23 viza ya guverineri wa Nord Kivu Manzi Willy ufite inkomoko cyane cyane mu gihugu cya Uganda, ariko mu byangombwa bye ngo hakaba hagaragaramo ko ari umunyarwanda ndetse na Kongo, akaba n'umuturage wa Canada. Uru ni urubanza rwoherejwe mu buyobozi bw'ubushinjacyaha cyane cyane kibasiye inyokomuntu mu rwego rushinzwe ubuvugizi bwa Canada, aho bagiye gusuzuma aho uyu muturage wa Canada yaba abarizwa. Muri dosiye ye hakaba havugwa ko uyu mugabo afite ibyangombwa bya Uganda, akagira ibyangombwa by'u Rwanda ndetse n'ibyangombwa bya Canada. Bakaba rero bavuga ko bashobora kuba bagenda bamufatira ibihano byo kumwambura visa ya Canada. Ikindi kandi uyu nguyu uko we yaba agenda aba afite ibi byangombwa byo ntago navuga ko ari ikibazo, kubera ko yaciye mu Rwanda nk'impunzi, ashobora kuba yaraciye no muri Uganda, kubera ko amateka y'aba bagabo rwose arazwi cyane cyane kuva bakomeza kugenda bahura n'ibibazo byakomeje kuba bigenda byibasira ubwoko bw'abanyamurenge mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuye ahangaha kandi nyaboneka Burkina Faso n'u Rwanda byashyizeho uburyo bwo kwinjira nta visa nk'ubwo tubikesha ikinyamakuru bita African Intelligence Media. Ibi bikaba byaje kuba bigenda bijya hanze rero ko bavuze ko kwinjira nta visa ku bagenzi bose b'Abanyafurika kugira ngo bongere urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu bisa bidasaba gusaba uruhushya, ahubwo bisaba gusaba uruhushya kuri interineti. Ibi bihuza igihugu n'ibihugu nka Ghana na Kenya byagabanyije amategeko agenga ingendo ku Banyafurika, nubwo abaturage ba Afurika y'Iburasirazuba ubu bungukira mu gukoresha visa gukoresha visa nta visa. Ibi bishobora guhinduka nyuma y'uko Burkina Faso, Mali na Niger bivanye mu muryango wa ECOWAS. Kapiteni Ibrahim Traoré wafashe ubutegetsi muri 2022 ashyigikiye Pan-Africa kandi akunda kwamagana ingaruka z'ibihugu by'Iburengerazuba, ariko ahura n'ibikomeje kuba bigenda bimwibasira cyane cyane, dore ko bigoye yuko ngo mu gihugu cye azarandura burundu ibi bya Pan-Africa nk'uko bikomeza kuba bigenda bishyirwa hanze. Magingo aya kandi reka mpite mva ahangaha mpite nerekeza hano ku mugabane w'i Burayi. Iyi ntambara hagati ya Ukraine ndetse na Uburusiya ikaba igiye kuba igenda ihagarara guhera ku itariki 11. Ukraine, Vladimir Putin ndetse na mugenzi we Zelensky batangaje ko bagiye guhagarika imirwano kuva ku wa gatandatu itariki ya 2 Mata kugeza ku isaha y'isa 10 z'umugoroba, guhera ku isaha y'isa 10 z'umugoroba kugeza ku cyumweru itariki ya 12 Mata. Iyi mpamvu rero ikaba ariyo kugira ngo hizihizwe Pasika ya Orthodox. Kiev yatanze amasezerano nk'ayo yo kwizihiza uyu munsi mukuru w'idini. Uku guhagarika imirwano by'agateganyo
kugamije kwerekera abayoboke kwihizihiza izuka rya Yesu Kristo mu gihe cy'agahenge k'urugamba rwa Ukraine rukomeje kuba rurushaho kuba rugenda rufata intera hano mu gihugu cya Repubulika ya Ukraine ndetse na Russia, aho ibi bihugu byombi bikomeje kuba birushaho kuba bigenda bihangana umunsi ku wundi. Ni mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubyiruko rwacyo rwaba rutazongera kwiyandikisha kujya mu ngabo rubyikoreye. Ibi bitarenze Ukuboza mu mwaka w'2026 urubyiruko ntiruzongera kwiyandikisha mu kwinjira muri leta cyangwa se mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rubyikoreye, ahubwo bizajya bikorwa n'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo umunyamerika wujuje ibisabwa azajya yisanga ku rutonde rw'abagomba kujya mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidasabye ko abyikorera. Noneho nakenerwa azahamagarwe. Mbere byasabaga ko imyaka hagati ya 18 na 25 yiyandikisha bitarenze iminsi 30. Rimwe na rimwe bagasanga ntibabyubahirize bigakorwa kugira ngo igihugu nigikenera abanajya mu ngabo zizahite kijya kureba abiyandikishije by'ako kanya, bikaba byaragoranaga. Ibi ni ibintu biboneye cyane nk'ibizatuma Amerika iramura amafaranga yakoreshwaga mu bukangurambaga bwo gushaka hagati cyane y'imyaka 18 na 25 zikangurira abantu kwiyandikisha ngo bajye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri ni itegeko rishya riri kugenzurwa ndetse rigomba kwemezwa mbere yo gushyirwa mu bikorwa. Iki kigo cy'Abanyamerika kibika amakuru y'abantu bashobora kujya mu gisirikare mu bihe by'amage Secret Service System cyatanze uyu mushinga ku rwego ngenzamikorere rwa Amerika kuva ku itariki ya 30 Werurwe umwaka w'2026. Muri Amerika abantu bafite imyaka y'ubukure 18 na 25 basabwa kwiyandikisha muri SS. Iyo bidakozwe bifatwa nk'icyaha gishobora gufungisha utabikoze imyaka 5. Utabikoze kandi ashobora kubura andi mahirwe yo kwishyurirwa amashuri kabone no kubona akazi ka leta n'ibindi. Nubwo hari ayo mategeko ariko muri 2024 hagaragajwe ko byubahirijwe ku kigero cya 81%. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika Carolina Villet muri Werurwe 2026 yibajijwe niba ibi bintu bitari gukorwa kugira ngo habonwe abagomba kujya mu ntambara ya Irani, cyane dore ko iyi ntambara ikomeje kuba irushaho gufata indi ntera hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ingabo zidasanzwe za Irani.